خەڵکێن باژارێ خامشلۆ وەکو هەموو خەڵکێن ڕۆژئاوایی کوردستانê مانە چاونێری civatên ku li dihokê pêk tên. Gelo wê ev civat bi çê armanca dawî bên, gelo wê li gor daxwazê milletên Kurd bin, an na ev bûye cihê gelek pirs û lêkolînên di nav milletê Kurd de. Em gelkî kêfxweş in bi var û niştinê wana û înşallah vana kir nav xwedirajê nê û divê wextî di milletê me hecetî yekitiyê ye. İnşallah wê hev bikin. Em dixwazin giş bibin yek çin meclis me û çin aliyê dibin em dixwazin herkes yanî ji xwe daxe. Ne inu herkes xelas mowqifkê eşk bistîne û bi biriya Serok Barzanî inşallah wê ev mutemer yani bigê dawî bigê hedefê xwe hedefê me millet ne hedefê me partiya. Dixwazim milletê Kurd giş bibin yek û giş bibin destê xwe bidin hevdû ji bo welatê me çê bibe. نافکه خو بدن عالی یکتیا کردا و امل اوانی ج صدي صالات البندان بجيبين بس جوان ملت قش ضحيه فان حزابنا هبي ورجاء مجوان هي ببنيك بس ملت بريشام في جاي براس ببنيك ناوي اتفاقيا هوليك هوليك دوبه تمذكر الوطن البيت تشك ساعات النبو وامسر كفتنا جوار باص ام بهيفين انه اجباتي ما انه ان شاء الله ام بجن اتفاقيكي وبقرن ام قش بكيف خوش عن ببنيك وقلكي كيف عملت جفيت تشتيرتي وببنيك شعبي ملت ليه ام بهيفين انه افتشتايا برات شي ببي نوك جاري دن بين فير وتشتندن شي ببي وكلكي سباسيا سروك دكن انه افتشتايا بوان ركريه او قيان دن هفدو ام تخازن كرد قش ببنيك